Mosta brodić ide tamo vamo, šta rade ne znam. Neko je pitao za zgradu Viktorije, evo kako napreduje, prilike 6. sprat. Ovo je policija. Vidjeli ste, stigli su liftovi na baržama za demontažu luka starog Savskog mosta. Idemo dalje da vidite Viktoriju kako izgleda i da vidite zgradu Perlu gdje se otkrivaju staklene fasade. Kao što sam rekao, ovo je stiglo do nekog 6. sprata, na prvom spratu bit će spa centar koji će gledati na novi Savski most. Evo ga ovdje, to tako izgleda danas. Idemo dalje. Do ovog ugla da vidite kako to izgleda. Evo iz ovog ugla. Tamo je znači isto policija i to na skuteru, tako da sada nadesno, kao što vidite.
Perla kako izgleda. Duva malo vetar. Evo ovdje je gym i bazen zgrade BV Terraces, koja je bila nekad najekskluzivnija. Sada je zaklonila bočno perilo 25 spratova i vidite kako izgleda ta fasada. Radi se i na spa centru. Spa centar je povezan sa ovim pasarelama, znači na prvim spratovima. Kao što vidite, oni su svi u staklu. Perla i Riviera, izvinite, ovo je Riviera. Ja sam permutovao zgrade, nisam dugo bio ovdje, tako da prostite. Otvoreno gradilište, aktivno. I skoro je fasada, znači staklena, završena. Postavljena su sva stakla. Vidite Terraces, znači ovi ljudi koji žive bočno ovdje neće mnogo imati pogleda kao pre. A ni zgrada Aurore i Arkadije neće imati više pogled ka reci u potpunosti od Perle. Eden i Kataliris, to je u planu da se snimi, znači otkrivaju se fasade i tamo polako. Škola se završava, svašta nešto se radi ovdje, tako da ćemo u narednim danima sve to obići pa ćemo ispratiti.